U tutorijalu broj 9 sam objasnila postupak arhiviranja podataka koji nam omogućava da spakujemo više fajlova u jednu celinu. Radi bržeg procesa slanja koristit ćemo arhivirane fajlove. Recimo želite velikom broju prijatelja da pošaljete neke fajlove. Da ne biste slali svakom ponaosob, najbrži način je postaviti ih na file sharing mrežu, odnosno sajtove za razmenu fajlova i dati prijateljima link za preuzimanje. Jedan od najpopularnijih upload servisa je multi-upload. U internet pretraživaču kucamo multiupload.com. U prvom polju klikom na Browse, dolazimo do lokacije fajla ili arhive koju želimo da postavimo, a zatim kliknemo na New. Pod File Description možemo dati opis, ali nije obavezno. Ovdje se nalaze servisi na kojima će naš fajl biti postavljen i kliknemo Upload. Kada je postavljanje završeno, dobijamo link koji ćemo deliti sa prijateljima. Desni klik na link i copy shortcut. Sada ćemo pomoću opcije Paste putem e-maila ili nekog messengera poslati link našim prijateljima. Ukoliko želite da sačuvate link na računaru, kako biste mogli i drugi put da ga koristite, najjednostavniji način za to je klik na Start, All Programs, Accessories i Notepad. Zatim na praznu površinu desni klik i Paste. Idemo na File, Save As, odredite lokaciju čuvanja fajla. Pod File Name dodeljujemo naziv, recimo link za slike na internetu i kažemo Save. Sada smo napravili tekstualni fajl u kome se nalazi naš link. Da bismo kopirali link, držimo levi klik miša, prevlačimo preko linka, puštamo levi klik, zatim desni klik i copy i na osnovu opcije Paste link ćemo podeliti ponovo sa prijateljima. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.